Dumela weso, o dumediswa ke Kgotso Moabi. Re ntse re tswela pele ka phuputso, mefuta ya phuputso, mme re hodima metheo ya yona ya phuputso, research methods. Jwale re kena tabeng esele kajeno, re kena ho research project, e leng projeke ya phuputso kapa morero wa phuputso. Mme re sheba morero wa phuputso, sebopeho sa projeke ya phuputso, sebopeho sa morero wa phuputso. Projeke ya phuputso e thehilwe ho hlakisa semaka, e leng phenomenon, kapa ho tutsa theory. Mefuta ya phuputso ke mefuta ya makgobonthithi, e leng di-technique a ho etsa, e leng a ho practice phuputso. Ke disebediswa tse thusang ho bokella, ho collecta lesedi kapa data, le ho le qanolla, e leng ho etsa analyze. Ho bokella kapa ho collecta lesedi, data, le ho le qanolla ho ikamahantse le mofuta wa bothata bo fuputswang, e leng research problem, e leng sona kapa yona kgubu ya morero wa phuputso, e le hore bothata bo fuputswang kapa research problem ke yona kgubu ya morero wa phuputso, e leng research project. Ke ka hona ho lokelang ho hlakisa moelelo wa bothata bo fuputswang, e leng research problem, ka ho qaqa esita le ho totobatsa, ho namalla kapa moedi, e leng scope wa morero, e leng wa projeke ya phuputso. Hape ho kenyelletsa le na ditholwana tse lebelletsweng ke dife, di tla sebediswa jwang. Boholo ba dithuto, e leng di-course tsa mefuta ya phuputso, e leng research methods, tsa baithuti ba tlase university, e leng undergraduate, le baithuti ba boemong kapa maemong a hodimo, di qala e se ditlhahlobong fela, empa morerong, e leng projekeng ya phuputso kapa dissertation, e leng dissertation, moo o tla bontsha na o utlwisisitse tsela, e leng process ya phuputso jwang, esita le na mefuta kapa di-method, mefuta ya phuputso e mengata e sebedisitswe jwang. Ke ka lebaka lena ho hlokahalang ho hlakisa tsela, e leng process, ka ho feletseng ho etsa mefuta e bonwe kwa tipeng ya morero wa projeke kapa projeke ena ya hao ya phuputso. Jwale re sheba tsela ya phuputso, e leng research process. Ho hlokahala ho bolelwe moelelo wa bothata bo fuputswang, e leng research problem, e le ho tseba ho fana ka lebaka la phuputso, e leng hona ho fuputsa. Bothata bo bopa mmoko wa phuputso, bo bopa merero, e leng di-aims, le sepheo, e leng objective sa phuputso. Hape bo bontsha mosoroto kapa sort, mofuta wa lesedi, data, le tla bokellwa. Ka sepheo sa ho le hlahloba le na bothata bo ka hloka mofuta ofe wa ho qanolla, e leng ho etsa analyze. Tsela, e leng process, ke tlwaelo e latelwang ya merero, e leng diprojeke tsa phuputso, ho sa natswe boholo le ho rarahana, e leng complexity, ho rarahana phuputso. Ebile ha di tshwane. Phapang ena e etswa ke thuto, e leng subject, e tla fuputswa. Mohlala, bapisa tlhahlobo ya dikarolwana, e leng di-particles
tsa nuclear le mekgwa e fapaneng ya ho ruta. Merero e leng diprojeke tse ding tsa phuputso di reretswe ho hlahloba e leng ho testa le ho tjhorisa e leng ho etsa refine, ho tjhorisa tsebo e teng. Tse ding di reretswe ho qapa tsebo e ntjha e leng ho etsa great tsebo e ntjha. Dikarabo tsa dipotso tse 4 tse latelang di supa na sebopeho e leng framework, sebopeho sa morero projeke ya phuputso e tshobotsi efe kapa se tshobotsi efe. Potso ya pele, o tla ho etsa eng? Thuto kapa subject ya phuputso research o e etsang ke efe? Hape potso e nngwe, hobane eng o etsa phuputso? Lebaka le etsang phuputso e kenye thahasello ke lona leo re rena hobaneng o etsa phuputso. Hape potso e nngwe, o tla ho etsa phuputso jwang? Mona ho bolela mefuta, methods, mefuta yohle ya phuputso e tla sebediswa morerong kapa projekeng ena ya phuputso. Potso ya ho qetela ya 4, o tla ho etsa phuputso e neng? Nako, lenane e leng program la nako ya ho sebetsa morero wa projeke wa phuputso ena e tla ba nako e kae? Neng? Dikarabo tsena di tla fana ka sebopeho e leng framework, sebopeho sa phuputso na e tla etswa jwang. Dikarabo tsa dipotso tsena ha di bonolo. Jwale ha re bue ka bothata bo fuputswang hantle ka ho topa. Kgaello ya mathata ke ntho e siyo lefatsheng, empa bothata bo fuputseha ha bo ena le ditshobotsi tse totobetseng, mme bothata e leng problem bo tlameha bo tlameha ho ba le ditshobotsi. Bo bolelwe ka ho hlaka, ka ho qaqa. Bothata bo lokela ho bolelwa ka ho hlaka le ka ho qaqa. Bo iqolle, bo be significant, bo ske ba e ba phetapheto ya mosebetsi o fetileng. Bo be le moelelo o utlwahalang, ho tseba ho namalla kapa moedi, scope wa tlhahlobe, le hore bo be le moelelo o utlwahalang, ho tseba hore ho namalla kapa moedi na wa tlhahlobo tla fella kae. Bo dumelle ho fumana lesedi e leng information, ho tseba ho bo qhaqholla. Bo dumelle bothata bona, bo dumelle ho fumana lesedi le ho tseba ho bo qhaqholla. Hape bothata bo dumelle ho etsa diqeto, conclusion tse amanang le bona. Etswe taba ya phuputso ke ho fumana dikarabo. Taba ya phuputso ke ho fumana dikarabo. Bothata bo fuputswang e le research problem bo ka thewa ka ho botsa kgang e ngangisanwang ho se karabo, e leng ho ka thweng ke unresolved controversy, kapa kgeya e leng gap, kapa kgaello e teng tsebong e itseng, kapa ho fuputsa fela tje ho se tlhoko. Ho ba sedi ka dintho tse etsahalang thutong e leng subject e itseng, ho tsotella, ho botsa haholo esita le ho tseba ho itlhatlhatha e leng ho ntsha maikutlo, ke makgabane ao ya lakatsang ho fuputsa a lokelang ho ba le ona, kapa ka bonngwe kapa ka bongata ba ona. Ho tseba ho thoma e leng ho etsa formulate, ho tseba ho thoma bothata e leng problem bo fuputswang. Ho molemohadi ho fa bothata problem bo fuputswang moelelo, hoba ho thusa ho se tswe lekoteng. Ka ho hlahloba mahlakore ohle a bothata e leng problem bo fuputswang,
o tla atleha ho tjhorisa seo o labalabelang ho se fuputsa. Ka hoo, lebaka e leng rationale, lebaka la ho fuputsa le tla ba le moelelo, le tla etswa defined. Sena se etswa mohlala ka ho botsa potso, ho fana ka moelelo wa sepheo e leng objective sa phuputso, kapa ho pota hypothesis, ho bua ntle le bopaki, kapa ho lepa ka hloho e ntsho. Jwale ha re shebe moelelo wa bothata e leng research problem, moelelo wa bothata bo fuputswang. Ho na le ditsela tseo bothata problem bo fuputswang bo ka etswang ka tsona ha ho hlahlojwa. Potso kapa dipotso. Ho tutubetse, ho qala ho fuputsa ho etswa ka ho botsa. Sena se etswa ka kamano ya kapa ka monahano wa hlooho fela, o no thoma abstract, mme sena se hloka ho qhetsolwa ho ba dipotswana tse hlahang tlase ha potso eo e leng bothata bo fuputswang. Monate wa ho botsa ke ho fumana dikarabo, sona se hlohlelletsang phuputso. Mona ke mohlala wa bothata bo fuputswang. Ha re shebe ke bona. Potso ya sehloho e tla re, na ditlhahlobo sekolong ke tlhahlobo kapa test e bontshang bohlale ba baithuti ka tio? Na ditlhahlobo sekolong ke tlhahlobo kapa test e bontshang bohlale ba baithuti ka tio? Dipotso tse ding tse amanang le potso ena ya sehloho e leng main question di ka botswa e le ho qhetsola bothata problem bo fuputswang, ho fana ka moelelo wa bothata bo bong bo welang tlase ha bothata bo fuputswang. Dintho tse ngata tse ka etswang ho qhetsola bothata potso ya sehloho eo ho entsweng mohlala ka yona ke tse latelang. Qhetsola potso ya sehloho ka ditshobotsi le di-aspects tse ka fuputswang e leng investigation, ka ho arohana jwalo ka dipolotiki, economy, ditlwaelo tsa bophatlalatsi leng culture, technique kapa ho technical. Hape thala e leng explorer, thala ka phapang ya batho kapa dihlopha tsa batho tse bonang ka leihlo, perspective le itseng jwalo ka basebetsi le bahiri. Hlahloba, investigate, hlahloba mehopolo le di-concept tse sebediswang jwalo ka bophelo, health, leruo, wealth, boitshepo e leng confidence, botsitso, sustainability. Tsepamisa maikutlo hodima dipotso ho ya ka maemo e leng di-scales a batho jwalo ka motho ka mong, dihlopha esita le dikopano e leng organizations. Bapisa ditholwana tsa ditshobotsi tsa ho qhetsola potso ya sehloho tse thathamisitsweng, tsena tse re buileng ka tsona. Dipotswana tse hlahang ka tlase ho potso ena ya bothata bo fuputswang re ka di tadima ka tsela e itseng ha re shebile namane mo re ileng ra bua ka na tlhahlobo sekolong e leng ho testa na e ka bona tsela ho fumana bohlale ho baithuti. Jwale re ha ho bua ka bohlale keng? Hlahloba mehopolo e leng concept e buang ka bohlale. Ke ditsela dife tsa ho hlahloba e leng tsa ho testa? Thala ka mahlo le di-perspective ao batho ka ho fapana ba tadimang dintho ka ona. Lekola mohopolo, concept ya bohlale na wa hlahlobeha na wa hlahlojwa. Ke mofuta ofe wa ditlhahlobo tse etswang sekolong, hape di etsuwa kapa di tshwauwa jwang? Mohopolo, concept ka nngwe e tshwauwa jwang? Ho methwa e leng criteria, ho methwa dihlahlobo jwang? Ho di tshwantsha le ho metha
ha ditlhahlobo ho tse ding e le ho methwa ditlhahlobo jwang ho di tshwantsha le ho metha ha ditlhahlobo tse ding. Jwale re rarola ditshobotsi e leng di-aspect tsa ho metha e leng criteria, ho metha criteria, ho metha ditlhahlobo di arolwe ho metha ha ditlhahlobo tse ding. Elellwana dipotswana tsena e leng sub-questions di hokahana ka kotloloho le potso yane ya sehloho e leng main question jwang. Esita le ho qhetsola potso e ka sehlohong kapa potso e ka hlohong e leng abstract questions, ho etsa dipotso tse etsahalang, tse practical, tse ka hlahlojwang ka bonngwe, mme na di fopella mmoho ho araba potso ya sehloho jwang. Ha ho etswa potso e nyenyane, ho ka sebediswa katamelo ya ho thala e leng exploratory approach, e leng tsela process ya ho hlahloba bothata problem bo setse ho hlahlojwe ka botlalo nako e fetileng, ho bo sa ka bo hlahlojwa ka botlalo nakong e fetileng. Jwale re thuto e leng subject e tla fuputswa le ho totobatsa ho namalla kapa moedi scope wa yona di ka bolelwa polelong e leng statement ya morero wa ho fuputsa. Hape sena se tla bonahala ho bothata bo fuputswang, mme se utlwahala tsela ka katamelo le ho bontsha ditholwana. Se utlwahala tsela ya katamelo le ho bontsha ditholwana. Mohlala wa utlwisisa moelelo wa mofuta ona wa phuputso o ka fumanwa mona. Ha re tswele pele re re thuto ena e hlahloba bothata e le hore etsa polelo yane re buang ka yona. Thuto ena hlahloba bothata e leng problem bo sitisang tswelo pele ya basadi ba di-engineer difemeng tsa diphahlo tsa South Africa. E tsepame hodimo ha ho tseba e leng identification, ho tseba ditshita, melawana, leeme, meralo le tsela, procedure. E leng ha bua ka ditshita re bua ka tsona tseno. Ho tseba ditshita, ditsela tsa profession tseo e leng kapa tseo ba tobanang le tsona, esita le ho thala e leng ho etsa explore, hodima hana diteko tse entsweng ho tlosa ditshita di sebetsa ha kae. Re ke tswele pele hape ke sa kenye mantswe ana a Senyesemane. Thuto ena e hlahloba bothata bo sitisang tswelopele ya basadi ba di-engineer difemeng tsa diphahlo tsa Afrika Borwa. E tsepame hodima ha ho tseba ditshita e leng melawana, leeme, meralo, esita le tsela eo dintho di etswang ka yona, ditsela tsa profession tseo ba tobanang le tsona, esita le ho thala hodima hana diteko tse entsweng ho tlosa ditshita di sebetsa ha kae. Jwale mona re elellwa na bothata bo notlilwe jwang ka ho lekola ditshita tsa tswelopele ya basadi ba di-engineer fela difemeng tsa diphahlo feela South Africa fela. Ho thathamisitswe mesebetsi e etsahalang e tla etswa ho bolela ditshita esita le ho thala e leng ho etsa explorer hodima hana diteko tse entsweng ho tlosa ditshita di sebetsa ha kae. Lethathamo lena la ditshita le pepesa ka ho pharala na baetsi le di-subjects ba fuputswang ke bafe, na ba fuputswang ke bafe. Jwale ho na le mopoto e leng hypothesis, bothata bo fuputswang e leng bo researchwang projekeng ya phuputso. Bothata bo fuputswang researcheng e leng morerong wa phuputso ke tse sebedisang mokgwa kapa tsela ya ho bopa theory ya science e leng hypothetical deductive methods. Bo rapalatsa ka mabaka e le ho hlahloba, ho testa mopoto
e leng mane mo itseng ke ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho. Ha re bua ka hypothesis, re bua motho ipuela fela jwalo ka se re ile ra etsa mehlala yana hore motho o sheba e mong o se a re enwa o tshwana le ba bangata, kapa o sheba ba bangata o se a re enwa re bua wa potela. Ha se a sheba eo sa re tshwana le bale, ha sheba balo sa re re ke mopoto o bua fela ka hlooho e ntsho, hobane ha so ka a tutsa re bona hantle e leng sona sena se bolelwang ha re bua ka hypothesis. Jwale mepoto e leng hypothesis e leng ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho, ha e makatse ho hang hoba re pota ka dinako tsohle. Haeba ho teng se etsahalang ka mehla, re tlwaetse ho bua re beha lebaka la ho etsahala ha sona. Ho lepa ka hlooho e ntsho re ho etsa re rapalatsa mabaka a utlwahalang, mme hona ho bitswa polelo le statement. Re bua polelo fela. Polelo le statement ke mopoto e leng hypothesis. Haeba mopoto e leng ho bua ntle le bopaki kapa ka hlooho e ntsho, ho ka eba le tshehetso kapa ho tiiswa, ho bolela lebaka le rapalatswang le fumanwa le nepahetse, re na le monyetla wa ho noha kapa ho lepana ka moso ho tla etsahala e boemong bo tshwanang, kapa re ka tseba ho thibela ho se ke ha etsahala hape. Hape tlhahlobo e leng investigation ya mopoto e leng hypothesis e bontsha lebaka le rapalatswang le fosahetse e leng ho pota ho lahlehelwa matjoing, kapa haeba fumana hore bo rapalatso ho fosahetse ho lahlehelwa matjoing kapa ho thwe ke leshano. Boholo ba ditshibollo tsa science nakong e fetileng di lebile hodima ha mopoto e leng ho bua ntle le bopaki kapa ka hlooho e ntsho, e leng theory yane ya Newton ya matla, force, a hulang a tlisang mmoho dintho, empa dintho tse kgolo jwalo ka di-planet ha di hulehe ha bonolo ho latela boima le boholo ba tsona, empa di tsitsitse moo di teng, e leng gravity. Ke taba ya matlana a force ya Newton, theory ya hae, le theory ya Einstein e reng dintho jwalo ka di-planet ha di a ema nqa e le nngwe, ebile molao wa physics o tshwana hohle ho di-object tse bonahalang e ka di eme nqa e le nngwe. Hona ho bitswa inertial frames. Mopoto ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho o nepahetseng ke thuso e hlophang boikitlaetso ba ho fuputsa, empa e lokela ho ba le makgabane. Mopoto ho bua ntle le bopaki kapa ho lepa ka hlooho e ntsho o tlameha ho ba le polelo le statement e ka hlahlojwang kapa ya testwa. Mopoto o lokela o be le moedi ka ho bontsha kamano ya dintho le di-factors tse thathamisitsweng tse bitswang basusumetsi le di-variables. Hape o kenyeletse mefuta ya phuputso tse tsamaelanang le ona, tse thusang ho bokella e leng collect lesedi e leng data, le ho le qanolla e leng analyze, le ho le toloka. Hape le tshehetsa kapa le tiisitse mopoto, le shanotswe mopoto, le hlakise tsebo e ntjha e tlisitsweng e bang ke phuputso ya experimental e tswang e le ka nnete. Ka hoo, mohlala wa bothata bo fuputswang bo ka behwa ka tsela ya mopoto, ho bua ntle le bopaki kapa bua fela ka hlooho e ntsho, jwalo ka ha re ka rara ditlhahlobo sekolong ke tlhahlobo e bontshang bohlale ba baithuti ka tio. Re ipuela fela ehlile re ditlhahlobo sekolong ke tlhahlobo, test, e bontshang bohlale ba baithuti ka tio. Jwale ho thoma kapa etsa formulation mopoto e leng ho bua ntle le bopaki kapa ka hlooho e ntsho ho etswa ka boemo e leng level ba ho nahana ka hlooho e leng abstract, kapa mohopolo e leng bo-concept e leng conceptual, e le ho etsa ditholwana di-result di akaretse di tlolele ka nqa ela ho maemo a thuto e leng study, thuto e itseng. Metheo ya ho metha e leng criteria ya hypothesis ho bua ntle le bopaki kapa ka hlooho e ntsho ke ho pota ho
hlahlobehang, o testehang le o testable. Le ha o le jwalo, moputso o theilweng hodima concept o keke wa hlahlojwa kapa wa testwa ka kotloloho hobane e le ho nahana ka hlooho ka botebo. Ka hoo, ho a lokela ho tlisa moputso ho bua ntle le ho lepa ka hlooho e ntsho boemong ba ho sebetseha, e leng operationally. Sena se bitswa operationalization. Hangata mothati wa pele ke ho arola moputso wa hlooho wa sehlooho ka dikoto tse pedi ho feta ho arola meputso e menyenyane sub-hypothesis ho o moholo. Ho arola hona ho emela dikarolo di-component kapa ditshobotsi aspect tsa moputso wa sehlooho, mme mmoho di a kopana ho etsa kakaretso le totality ya moputso wa sehlooho. Moputso o monyenyane le sub-hypothesis ka mong o batla mefuta kapa methods ya phuputso tseo lokelang. Se latelang re tla re etsa mohlala nako e tlang ka wena operationalization. Re tswele pele re hopotsane, re tle re tswele pele. Ha re ntse hakana, ke a leboha, re tla kopana hape ha e lale.